Dobar dan i dobrodošli u novu igricu Shadowgun. Ovo je third person shooter igrica i po meni ja mislim da su proizvođači ove igrice fakat dobro napravili svoj posao. Igrica je fakat puna sa detalja i tako to. Pa ću vam ja sad ukratko u 10 minuta objasniti o čemu se u toj cijeloj igrici radi. Isto tako može se samo igrati u multiplayeru. Pa sad da pokažem, znači ako odete na shop, tu možete kupovati razne robote i injekcije koje vam daju posebne mogućnosti. Na researchima ćete naći svoje puške koje možete kupovati i granate i cipele i svašta to. Na equipment, eto to je moj lik i tu zapravo premijate svoga lika s onim što ste kupili. Onda na optionsima možete raditi šta na optionsima inače radite. Ovdje imamo kasino, kojeg ja ne znam kako radi, ali nema veze. Pa ovdje možete vidjeti koliko ste zapravo igrali. Imam 12 headshota. 4600 metaka ispaljeno, igrao sam 1 sat i ubio sam 1.9, imam 1.9 kill po minuti. Znači skoro 2 čovjeka. A sad ću ukratko napraviti jedan gameplay pa da vidite kako to zapravo izgleda. Izvinjavam se za štekanje. Igrica mi je znači podešena na najnižu kvalitetu što može, ali mi zapravo program za snimanje s kojim snimam, Mobizen, i igrica puno zauzimaju i igrica i ostale igrice koje imam, pa mi to utječe na prostor na uređaju i jednostavno šteka. I ajmo sad igrat, ajmo. Po meni se jako sviđa kako se mi, kak dođemo u igricu, znači onak plavo pa se pojavimo od nikud. I isto ja mislim da je jedan razlog štekanja zašto mi stalno piše da mi je pure connection, a doslovno 3 metra sam od ovog routera. Ali, dobro, to ću popraviti. Dobro, di su svi ono? Pa tu si, ajde, da tebe ubijem. Ajde. Fuck. Kako sam odletio, koji idiot. I onda tak isto, kak nastaneš, tak i nestaneš. Ajmo dalje. Evo ga. Baš je fora to kad nastaneš. Idem sad vadim. Vidio sam da su svi vani i tam idem ubijat ono. Ajmo, možda tu nekog ima. Šta je ovo, nema nikog. Ajmo. To nema ništa posebno. Idem tu desno, možda ima neko tu desno. Neko me puca od nekud me pukno, ali mi se ne da sad tu ću sprintat. Evo ljudi. Ne, bomba. I to radi bomba. Da, raznesete, nećete vjerovat. Isto tako ako hoćete, kao što sam rekao, to je u multiplayeru, pa ako hoćete možete igrati sa mnom. Samo skinite igricu i dodajte me kao prijatelja, zovem se BCFA Gaming, pa možemo kad i odigrati zajedno. Evo i sad nisam napomenuo, kada dođete blizu osobe i ako stisnete da pucate, zapravo ćete baciti na pod i možete treba čovjeku 1-2 sekunde da se digne sa poda, pa ga lijepo možete i ubiti. Ajde, idem ubiti. Gle ovo, zgliču mi. A ne, pa dobro samo. Ajde, ubit ću tebe. Opa! Double kill, headshot! Znači, stali smo nas trojica i ja ubim ovog drugog, a treći ubi mene i ovog. Double kill je Fran napravio. Zašto kaže da mi je pure connection? A nije. Kako mi to ide na živce? Ajmo. Opa! Ubio sam ga. Headshot, dobar sam. Gdje je frajer? Tam je frajer. Mić, fuck. I to je štekanje. Kako šteka, mamicu mu.
Isto tako možete vidjeti da li neki ljudi igraju na Android uređaju ili na Apple uređaju, što je po meni jako lijepa, mislim nije funkcija, ali fora je, možemo vidjeti na čemu ljudi igraju, pa šta je popularnije. Ok, ovog tu ću ubiti headshot, nema veze, ajmo dalje. Ovog tu desno, 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 njega. Ajde. Dobro. Dalje. Tu se uvijek neko skrio koliko sam ja skužio. Ovdje uvijek. Ako bi rekao nema nikog. Evo frajera. Ajde. Ajde, nemoj da ti ubiju, tamo se lijepo pogodi. Eto ga. Evo ovog frajera ovdje. I... Fuck. Bomba, 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 bomba. Dobre. Sviđa mi se to što su bombe crvene pa se lijepo uklope. Pa se nigdje ne uklope. Evo opet. Vidite da se ne uklopi. Baš vidiš kad je bomba. Eno, dva frajera tamo, ovo tu ću. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. Kako teško za ciljanje. Sad ću pomret ovdje. Opa, bomba. Ajde, ajde. Fuck. Rotation mi kriv. Dobro, barem sam ono uspio ubiti, ali nema veze. Igram samo sat vremena, ono. Šta imam? 7-6. A dobar sam. 7-6, da. Eno, frajera odmah tamo. Šprint, šprint. Hibernacija. Ajde, di se skrivaš? Nemoj sad umret u 25 sekundi, to mi je sramota. Jao, ne. Ko to meni sramota umret u zadnjih 25 sekundi je. Ja sad moram gledat ovak mapu. Jao. 11 sekundi. 10. 9. 8. 7. Ajmo zadnji kill. Fuck, ne mogu. 3, 2, 1, 0. I 7. mjesto, dobar sam. Očekio sam više, ali nema veze. Mada. Hintovi. To je nevažno, potpuno. Pa ja sam pro, meni ne treba hint ono. Koliko imam posto? 28. Ajde, dobro. Pukao mi je kabel od ovog za punjenje, pa gledam da li se puni. 7, 7, 11, 11, 11, 9, 12, 6. Dobro, dobro sam. Sviđa mi se. Omar. Ima isti skor koji ja. Ovo tu je nevažno, nevažno. Šta još nisam spomenuo? Aha, da, tu imate chat, tu možete chatati sa ljudima. Pa, ajmo, hello. Who wants to play with me? It's my birthday. Boo boo. Send, ajde. Fuck Albania. Ok, friends. Tu se možete dopisati s friendovima, ali ja nemam friendova. Nemam. Ne. Ali nevažno. Gle, imam friend request. Ko bi rekao? Pending. Yes. Nobody. Yes, hoću ga za frenda. Sad se mogu ići... opet nisam. Hoću, može, ajde. Evo, sad imam 2 frenda. Evo, imam 2 frenda. Jej. Jej. A ništa. I hvala na gledanju. I doviđenja do